mutsiko washu nne na kuone bomuthewana na bokwinga wa uri muhwaro hoyi ro vha ro tea ro tou hwala mara nga ṅwambo ya uri vhakhasho vho ri thusa ri khou tea u livhuwa vhoṱhe vho tshelaho mulenzhe vho ambiwa nga u ya nga u fhambanana wanga mushumo a si wo ṋea ndivhuwo mara fhedzi arali u muvhuso wa sa livhuwa vhathu vho no khou tikedza uri ni kone u ḓiwana ni tshi khou ranga phanḓa u ḓo vha u tshi khakhaga kha vhari ndi tshi fhedzisela kha u acknowledge ndi ri kha vha muṱa ndi ri kha vhewo vha hanengovhela ndi ri ro balelwa nga u lisa ndi ri kha vheimi mashinano na ri vhudza ro a pfa woṱhe mashinano na ri vhudza a mutsiko une na vha khawo mashinano ane na khou ḓivhudzisa uri ro ita mini rine why zwi tshi khou itea ita mini rine why zwi tshi khou itea kha vhanengovhela kana rine ro tou vha vhafhio sambalo ri welaho ndi ḽifhio khezwo zwo itea kha washu ṅwana zwi songo iteaho kha vhaṅwe vhathu haya maswina nane no amba ri khou sumbedzisa sa muvhuso na musi ndo vha ndo tea ndo ḓa na vho MEC vha social development mara ri a zwi ḓivha uri ndi muthu ane a si kale vho wela nga tshiwo vhane vha kha ḓi recuperata hayani fhedzi ri khou ri ri muvhuso ri ḓo lingedza nga nḓila dzoṱhe uri havha vhane vha nga kona u ni thusa kha mutsiko wa muhumbulo vha continue u ḓa vha songo fhedza nga ḓuvha ḽa ṋamusi kana ḽa matshelo ngauri haya maṅwe maḓuvha MEC o vha tshi khou founa a tshi nyaga u pfa ripoto u bva hafho vha si tshaḓa ndi ḓo dzulela u vha founela uri ndi khou ṱoḓa u pfa ripoto vho si rwali na vho ḽalumbe uri hu khou itea mini mme vha kha kona na baba fhaḽa hayani zwi khou tou itisa hani ngauri lufu holu ro lu pfa mukomana wa Linde a tshi khou sumbedzisa uri a zwi fani na musi Linde o lwala o ya sibadela ra swika ra lingedza nga nungo dzoṱhe ha vhuya ha tou ri zwino tshifhinga ndi mudzimu u khou mu vhidza na musi ri nga ḓi amba zwoṱhe sa vhafunzi zwa ri zwe mudzimu a ṋea mudzimu o dzhia rine vhaṅwe vhathu ro vho rwa saintsi ri a ḽi hana heḽo ri a sumbedzisa uri mudzimu wa ṋea mara ha swika vhaṅwe vha mbilu mmbi vha ri dzhiela ene lindelani ndi zwone a vho ngo mu vhona a tshi lwala mara vhunzhi hashu ri a ḓivha lwendo lwe Linde a lu tshimbila vhane vho vha vhe na ndavha vha ya u ḓivha lwendo lwa Linde mara hu na zwiṅwe zwine zwa khou mbaisa zwine nda zwi vhona hafha kha masiaṱari a Facebook vhaṅwe vhashu ri vha ri tshi khou ṅwamba nga maipfi a si avhuḓi ri vha ri khou ṱoḓa u dzhadzha Lindelani ra mu blame kha zwe zwa itea ra vhudzisa uri Lindelani u kha ḓivha havhaḽa vho no ri vhuwadzi ndi ṋama ya thole ya pupumari ya kunzhela mathina maḓuvhano ya pupumari ya tevhula vhaṅwe vhashu ri khou vhudzisa uri khezwi Lindelani ri tshi mu vhudza uri hezwi zwa u pfhi vhiḓa ḽa mufumakadzi ndi vhuhadzi ha zwi tsha vha hone vhiḓa ḽa mufumakadzi ndi mavhiḓani muṅwe na muṅwe o tou nanga uri u ḓo vhulungelwa gai ri a hangwa uri hezwi muthu a tshi khou tambudziwa nga mufarisi wawe hu na mutsiko une hoḽa mufarisi a mu ṋetshedza wone u tonga u nga ri wo katiwa nga Tshivenḓa u vha u sa ḓipfhi na zwo mu khou ita mini u wa isolatiwa kha vhathu vhoṱhe vhane wa tshila navho wa ri musi muthu a tshi ḓa kha iwe a na solution wa vhona i swina ḽihulwane na vhabebi vhawe u nga vha vhenga arali vho thetshelesa zwavhuḓi mukomana wawe a tshi amba o sumbedzisa uri Lindelani o vhuya ambudza uri ndi a zwi ḓivha uri sa muṱa hoyu muthu wanga a ni tou mu funa na mu pfesesa mara ḓivhani zwa uri nṋe vhe iwe sa vhana vha miyanga na vhabebi vhanga ndi nga si vuwe ndo ni nga haṱa hoyo statement a tshi innocent hoyo muṱhannga o vha a tshi khou mu vhudza uri havha ndi maswina havha ndi vhone vha sa ni funi musi muthu na vhone vha nga vha vho dzula hafha hafho hune vha khou abusiwa ri sa zwi ḓivhi ngauri mbongo a dzi koni u amba mara vhone vhane vha zwi ḓivha uri hoyu munna wavho u ḓo vha vhudza uri vho MEC vha songo tsha founa vha ḓo ri musi vha tshi khou tea u ya kha appointment ya psychologist na vho MEC vho vha itela munna wavho o bvelela o dzula nga thungo musi vho MEC vha tshi organizer clinical psychologist kana psychiatrist for ṅwana munna wavho o dzula nga thungo ra si kone u swikelela khavho ngauri ha nyagi o vha farelela u khou vha una u vha manipulator your mental health. That is why vhoravhole vha tshi khou ri ndo vha vhudza uri u wina heḽi fhungo kha ri dile na mental health issues. Vhafumakadzi vho no
vana mutsiko wa muhumbulo kharali ra kona u vha empowera ra kona u vha bvisa kha hoyo mutsiko wa muhumbulo ri ḓo kona u wina. Dzi victims dzashu they get manipulated by their perpetrators. That is why you will never win unless you are a professional. So ndingazwo ndi tshiri ri nga ima ramba zwi slogan ramba nga down with gender based violence ra ita zwoṱhe ra sa dealer na this mental health ngauri na ine muṋe wa munna anotambudza mufumakadzi. There's no justification. The fact that we rana thuba ndi dhokotela va hola salary no pura ya musadzi ya munna, therefore munna u tea u vha tambudza ngauri munna ho ngo vhidza vhakodesa. There is no justification. If you are a man u fanela u vha na vhuambaho vha kholegi yanga nne ndi ḓo zwi amba phanḓa ha vhathu nda ri havhala kha vha ndo vha ndi vhone I will go to seek for mental health. A zwo ngo tea uri na ḓuvha na ḽithihi uri u tshi vhona mufumakadzi wau u thoma u vhona uri muṅwe muthu ane wa munyala badi u ḓivhe uri vhulwadze ha muhumbulo a u koni u ḓivhona a u koni u ḓidiagnosa. U ḓo diagnosiwa nga vhaṅwe vhathu. Iwe u nga tou vhona kha musi musadzi u khou ṋengisa ngauri u ḓa na golo ya mavharivhari u khou ṋengisa ngauri u amba tshikhuwa. A si zwone. Wa vhona u na jealousy. Jealousy is a mental health illness. Wa pfha u tshi na jealousy kha mufumakadzi u sathu murwa thoma u ḓa kha vhoramatupa ndi ḓo u fha psychiatrist ndi ḓo u fha psychologist vha ḓo u thusa. Wa sa ita hezwo ri ḓo ḓiwana ro dzula hafha hune ra dzula hone. A hu ngo tea u vha na jealousy. There must be trust between you and your wife. A hu ngo tea u vha na reason ya uri why ndi tshi khou fanela u isa tshanḓa kha mufumakadzi ngauri riṋe nga 94 a ri ngo itelwa khodesa. Gender based violence femicide i thoma mahayani. Pastors forum vho amba uri vhatukana na vhathannga vha khou hana u ḓa kha dzi meeting. Zwino nṋe ndi khou ri kha vhabebi vhoṱhe vhane vha vha hafha nga maanḓa vhaini vha vhanna nga maanḓa vhaini vha vhathannga u a zwi ḓivha uri ndo vhuya nda tshinya musidzana gai nda hana hoyo ṅwana wau a u mutukana u khou expecta u ḓo alusiwa nga nnyi a ndo ḓo mu funza uri munna u fara hani mufumakadzi o dzula in a single mother relationship hana iwe mara wo dzula pa khou ri down with gender based violence. You are raising another abuser in future ngauri you are not there as a father. Ari khou ri ri mara musi na vhana na rine but we are saying all fathers must go and be there for their sons. They must raise their sons. They must make sure they are there. Uhulisa mwana asubisa tshelede. Uhulisa mwana ndubona uri wana ujena kha tshikolo. Uhulisa mwana ndubona uri arali mwana wo funa u vhona na vhana tshikoloni. It becomes your problem as a father. You must go there and meet with the teachers to say what is the problem. Don't come here and sit down with gender-based violence when you don't know where your children are. You are contributing to gender-based violence. Haya mafungo solution starts at home. Musi wa baba mwana wa msichana, wa baba mwana wa mtukana, uba alusisa ufana. As a working progress, a girl child must grow up to say, I can be an engineer if I want to. A boy child must grow up to say, I can wash dishes. Vana vari vachiuya chikoloni wa mutukana ajiya bora fikotamba bora wa msidzana kautanga dziplate. Let's raise our children and divide household rules together. Bashume ufana vana vashu arali wavo wa mutukana achida orwiwa vari chimbani neorwa back. You are contributing to gender based violence. So zvitoma karine hapa before richisumba vamwe ngaminwe richiri momukene voita mini rine hei mimwe iko ribudzisa what are we doing. Rine roneta vafumakadzi navo nevoneta mara if men don't come on board we are not gonna win. Vamwe voamba uri arali vafumakadzi ro vari chishumisa vutali hashu chautoma ndirine vana rani hwara 9 months yote raya ra dovha rani phusha rani beba
huna muṅwe mufumakadzi o vhuya ri o fhedza u beba ṅwana mulaṱa toilet mapholisa vha vha tshi khou yo mu fara nda founela uri a songo fariwa kha ḓisiwe tshibadela ndi ḓo ṱangana naye ndi tshi swika tshibadela ndo tou vhona postnatal depression yo fhelela ndi tshi gwa tshiṱori nda wana uri mufumakadzi ḓuvha ḽe a vha kha labour pain munna wawe vho Rathando nga hafha rumuni next door a tshi khou eḓela na khonani yawe hola musadzi a vha depressed a beba yeṱhe a ri ndi khwine ndi tshi laṱe toilet hovho hu si ene hovho hu mutsiko wa muhumbulo wo itiwa nga onoyu munna mara rine shango samba ri ḽifha kha musadzi ri hangwa hoyu wa munna who is the cause ende a tshi khou zwi ita na nnyi na muṅwe mufumakadzi ngayo nga nḓila ine shango a thi ḓivhi uri ro to itisa hani zwino nṋe ndo vha ndi tshi khou ri tshifhinga a ri natsho namusi dzi sessions ri a dzi ita a si kale ro vha ri na vhakhole Mashawana Foundation ri hapo Thohoyandou nga ṅwambo ya uri vhembe i vho tou ri gadiwa Thulamela uri ndi musanda muhulwane ri tshi ḓa kha zwa u tambudziwa ha vhafumakadzi na vhana zwa uri wo dzula u tshi vhala dzi report ngei national u wana hu tshi tou ambiwa vhembe u ḓi vhudzise uri riṋe ri kha ḓi dzhena tshikolo vhembe musi ḽi tshi pfhi ndi number 1 ho vha hu khou ambiwa nga maths na science maḓuvhano hu tshi pfhi ndi number 1 hu khou ambiwa nga vhuyaḓa hu khou ambiwa vhuyaḓa vho Thovhele mavuni avho shangoni ḽavho ndi tshifhinga tsha uri ri shakulisiwe zwino why ndi tshi tea uri ndi musanda ndi Thovhele ndi kosi ndi tshi zwi pfha uri havhaḽa vharwa mufumakadzi ndi vha khiphe before ni tshi ṱoḓa NPA let's go back to our own basics rine vhana sa shango uri rine vhana musanda wo singa dzuli musanda u tshi ḓivhea upfhi iwe una vhutshinyi hovhu na hovhu let's go back kha u ṱhonipha misanda yashu ri vha fhe maanḓa uri vha kone u dzula vha tshi senga mulandu vha ri kha ṱuwe hoyu tsha munyaga shangoni ḽashu ra ita ngo ralo ri ḓo zwi vhona uri we are going to isolate these perpetrators and tshiṅwe tshine ra fanela u tshi ḓivha ndi tsha uri rine sa vhathu nga maanḓa kha social media hezwi zwine ra vha ri khou zwi ita zwo ṱongiselana arali ni songo thetshelesa social media vhathu vha mudzimu na vhona vho MEC vha khou ḓiposta vha tshi ri vho dzula bichini na vhana na munna wavho na vhana ndi mazwifhi fhedzi vhunzhi ya zwithu hafha zwine ra zwi vhona zwi ni itela pressure na mutsiko uri ni nyago u tshila above your means kha ri zwi litshe nga maanḓa vheiwo vhathangana ya murole arali ni tshi khou shuma live within your means appreciate ani zwenezwo zwine na vha nazwo arali ra ita ngo ralo ri ḓo kona u zwi vhona ri tshi bvela phanḓa ri ḓo kona u zwi vhona ri tshi aluwa vhenyi vhakegulu ndi tshifhinga tsha uri ri shandukise mirero heyi ndo no ḓi amba wa vhiḓa ḽa mufumakadzi ri vhuhadzi kha ri tshentshe kha ri shandukise mirero vhuhadzi a si nama ya thole ngauri muthu u fanela vha a khou ḓiphina vhuhadzi hawe mara tshihululu ndi tsha uri kha ri litshe u vha judgmental ri litshe u haṱulana uri uyu o dzulela mini kha ri nyaga u ḓivisisa uri ndi mini tshi no mu dzudza hafhaḽa ende hezwo ri nga si kone u zwi ita riṋe sa vhathu zwi nga kona u itiwa nga vhathu vho no ḓivha milayo ndi tshi fhedzisela kha vha ri ndi ri program director Mukhuwa arali ri tshi khou nyaga u dila nga dzi issue dza gender based violence hu na nḓila mbili ri na nḓila ya u isa mapholisani ra vula mulandu ri a i ḓivha uri hoyu u fana na hune ra vha hone mulandu u a ṱuwa a thindombo uri u a katiwa a manipulatiwa the following day kana u vha khou tou vhudziwa upfhi zwino no mvulelwa mulandu dzi sponsors dzi ḓo withdrawa a thi tsha ḓo vha na tshelede a ni tsha ḓo tshimbila nga odine na khou tshimbila ngayo ṅwana wa vhathu u a ṱuwa nga manipulation a withdrawa mulandu houḽa zwino ri fanela u wana nḓila ya uri mahoro a hone haya a dzipolotiki kha ri thome u strengthena mulayo wa uri riṋe sa vhafumakadzi hezwi ri tshi ṱoḓa u thutha mulayo ri songo tendeliwa ngauri ri nga ḓi blame vha NPA arali muthu o thutha mulandu zwi a konḓa ngauri u vha an adult a zwi fani na musi i kha ṅwana ngauri musi i kha ṅwana riṋe ri a ya kha magistrate a ri fha maanḓa ndi kha ḓi humbula ndi tshi kha ḓi shuma tshibadela Voortrekker ndi CEO musi muṱhannga havha nda tshi shuma navho a ri wa mufumakadzi a
aya hola mfumakadzi ravhura case achihuma achiyoituta ndikadhiva chaja ngauri no violate achibhadhara changa. So let's find a way ndachiri as long as no Rwanda sibhadhara changa, the violation was in my control, therefore I'm going to charge you. But zvazvino musi mutu violate musadzi in our county bombera vatiyotenderiwa uri navone you have violated this woman in my municipality. Musanda vafanira uri you have violated this woman mavhuni anga, therefore case ningasiipumuriro nendidoni charge. We need to amend our laws so that we protect our state organs. Otherwise ridodha richiva blame chipinga chote matina vawana uri zvanda zvavo zvopopiwa avakonoita. It must be difficult uri nditute mulandu arari rakonosvikerera henepo ridokonowini. Chavuviri chaurwa na gender based violence ndimafunga uri mumwe na mumwe aisiwe wotoliwa muhumbulo, mutu are normal, mutu ane hana vurwadze mumbulo angasivulaye avana vavo kari ndichela musadzi unless navana vene vovo vachitovavulaya. Mara rari uchifuna vana vavo uchizvidiva uri mwana mofuna upfuwa achiri mma everyday wadecide uri vana vavo vasiya vedzitsiwana, there's something wrong. Arari uchirwa mufumakadzi, arari uchivona uri aukoni wava namufumakadzi wavo zvavudi, diva uri una taidza ngori mufumakadzi wona ndimiya vana vavo rine roansuwaho ngavokotsi yacho navomi yacho ritozvidiva uri rufuno rwamme nakotsi rutova hani. Ndingazvo ndichivudza vatu uri I will never tolerate a man who raised his hand on me ngauri tituzvivona voramatuba vachizviita, tituzvivona vovuya vaya mavidhani ravavisa 365 days ngauri dova limwe nalimwe vave namufumakadzi wavo, tituzvivona namusikadzi dzangakidzorwa mufumakadzi ndidomangala vozvikutagai zvino venyu vanna ninokorwa vafumakadzi panda vana vanhu niko arusa dziabuser rine vafumakadzi narine risongodzura ka-abusive relationship riazvidivo ri zviyakonda, but come to us musi rikotodonitusa tendani utusiwa arari raita ngoraro ridowina zvoribharera rolingedza kalinde vabhebhi vavo volingedza mahosi vatu volingedza mara pedzi what we need is a society to come together and work and fight this demon. Heli ndi demon, heli ndi Satan line rikufana ripenya ringalipenya rote ndoliwa mchinza mshumu. Mfaniso kwa vafara asivara vera komera mwa Mike akala ndi murwane wanga ndivona vatutuwedza uri muvara hoyu wa albinism shumisani mishonga hei na hei, ende vatu vanji vaAfrica vaita vachivabudzisa uri why South Africa nisauraya vavatu vari ngauri ndivone kama mashango ri mushonga nge waya Tanzania watorari wavosedzwa na ndeve uri ndatowana ndeve iri randofu zvino pano South Africa hai kutoima panza avatu nasekuritu usina ngantani ya mubuso wa ANC ende wadu wawanyita ndivo mukansela au vandeni zvando mubuso mpowe mpo maki ugai inana tuwa kavape maki mpo okay au punguze okay kaupunguza okay rarufona richikovidza mumwe mtu wa poeta zvino menaini rodzudza hola mtu okambiwa aringa muvidzi upi onwa aringa muvidzi vamuta hola mtu aringa muvidzi ngamanda nendo rari ndi mudzinda wa mtu ndikasikidze mtu onwawo adafa noni kokandera panda zvino koringa chipinga hechi riri mpo kari wane vaobituary vachikotanga ngeno panda vadzi instruments vapewa kutoridza softly
wechikovara obituary musi obituary ichikodzudza nyonga to rari rindo pari chikorugisa chikona chotakusa votove ndizvo chikona chitova chikodzudza nyangeni kavatu vamichini musi obituary ichitopera ngauraro musi Emmanuel Mampogoro achikotokatudziwa zvavudi vakeyboard utotoridzera nitoto mama zvavudi ngautoraro obituary chiko uvidziwa ngauraro riri ngachipinga hechi rimboderi vofara obituary vadengangeno pana. Okay, yorugatel musi obituary ngane ya buchiro ichikotambiwa parati dombero rebonokona ngandava urwa nekarotero vadova vodzura pedzi ronokona rote uthonipa ukombero pfiri takuwa ritakwe roimanga mirenje ribvure na mimwadzi uchikovarewa obituary. ngane ya buchiro yarinderani nengovera obebelo maranje ngalafunuti hila mwezi wa kuvumezi ngawaha wagididatae fumarotae 11th of September 1989 linde kana mmea muope saso zavasodowaleya musi vatu vachiviza lindelani ndi mwana wa muna wa mu Elisa na mutambachira Thomas Nengovela. Tanje ndipo Silvia veva mama vasiyana vorudzani vane vonodirisiya atevera voshonisani veva mama vasiyana mufu linde memope ateverwanga azviyangwisi weva mama asiyana azvidhuwi linde ori ache mutuku vabebi vawe vamudipfuruwa maranje vawona mulambo vawechera vhondo la thava ngawaha wagididatahe futahe thano mufu omudithoma chikolo primary ya Murangoni primary school ngawaha wagidimbilimbili amudiphatsela secondary ya Lupai secondary school Diputso dingata impadi karabo sonadi nyenyane linde omudilicha chikolo ka grade 11 ngawaha wagidimilisumbe lindelani odopatuchezwa nga mwana wawe wa mtukana watanje amwira zina la anza zvene zvikuchiro muchikodibvera panda ngawaha wagidimbili mwalo linde omuditangana na livoni mataje ana adiveswa nga mandaka na uri SABC livu ava vavili vomudipatuchezwa nga zvikope zvivili muope na mpho ndihene poheri ndiathomodiveswa nga manda nga upfi mmeamuope vodzula vothe miṅwaha naho vushaka havo hovo hu tshi khou ḓihata mmeamuope o aluwa e ṅwana wa lufuno e muthu wa u pfela vhuṱungu lufuno lwawe o lu sumbedza na muḓini kha vhabebi na vhana vha mmeawe o vha a tshi funa nga maanḓa u rengela vhabebi vawe dzimpho a tshi vha ṋea zwiḽiwa
vhushaka ha lindelani na vhana vha mme yawe ho vha hu tshi titima lufuno lu sa timatimisi nga nṱhani ha lufuno lwe a vha e nalo kha vhana vha mme yawe. Muloro wawe wo vha u wa uri tshiṅwe tshifhinga mudzimu wo funa u ḓo ṱanganyisa na vhana vha mme yawe vha thoma bindu ḽa hardware kha kusi kwa vondo ḽa thavha. Lindelani ho ngo tsha kona u bveledza hoyo muloro na ngoho iwe lufu wo ri vhaisa. Linde ho ngo tou vha muthu wa u shuma muthu, o vha e muthu wa u tou hasla a tshi phanḓaphanḓa zwenezwi e na livhu. Ri tshi ḓa kha makhafu ndi muthu we a vha tshi ḓifunela vhuswa ha mutuku na ṋama ya nguluvhe. Arali i siho o vha tshi funa ṋama ya mbudzi, a tshi nyela vhuswa ha mugayo naho o vha a tshi ḓi tou kombetshedzavho zwenezwo ha mutuku hu siho. Ṋama ya khuhu o vha a tshi ḓi tou ḽa nga uri a nga ita hani zwenezwo hu si na ṋama ya nguluvhe kana ya mbudzi. Kha mitambo musi a tshe muṱuku mme ya muhope o vha a tshi funa nga maanḓa zwa u gidima. Kha muzika ndi muthu wa nyimbo dza makhadzi, luimbo lwa makhadzi lwe a ri sia lwo mu dzula mbiluni lupfi Mapholisa. Muṱa wa hawe wo takalela u mu fheletshedza nga luimbo lu no vha rindidza dzimbilu na u vha khuthadza, luimbo lwa Edith Masakona, Mbavhelelo tshilidzi tshau. Sia vhana vhawe vha tshe vhaṱuku, havha vhane vha kha ḓi tou vha vhaṱuku vhukuma, Muhope na Mpho, zwino vho liladza maṱo avho kha tanzhe ḽa mme avho Anza, ane vha ḓo ri vha tshi mu vhudzisa uri mma vha ngafhi, phindulo ine ya ḓo vha ṋea ndi nthihi fhedzi. Lufu lwa mme ya Muhope lwo vhaisa vhathu vhanzhi nga maanḓa, lwo kwama vhudzivha ha mbilu dza vhanna na vhafumakadzi. Muṅwe wa vhafumakadzi wa vhaiswa nga lufu lwa mme Muhope ndi Advocate Muriel Musedza wa Mbahela Muhotoni. O tama u fheletshedza mme ya Muhope nga tshirendo tshe a renda o ima vhuimoni ha mme ya Muhope sa mufumakadzi. Zwi tshi nga ndi vhone vhaṋe mme ya Muhope vhone vha khou amba na riṋe, hetshi tshirendo tshi pfi ho tou vha u sa ḓivha na ndi. Vhavenḓa vhe muvhulawa hana mano, miṱodzi elela muṱani wa Hanḓengovhela, vhana vha lilela mme avho zwi pfisa vhuṱungu na ndi nnyi a no ḓo fhumudza muṅwe ri tshi ila roṱhe nga shango. Ho tou vha u sa ḓivha na ndi musi ndi tshi zwilela zwa endelela zwa nga phulu na nunda, maseyo a tshi tou vha swiswimbadise. Lwo tou vha lufuno lwe lwa nṱodza museṱo maṱoni, lufuno lwe lwa tou mpofudza, yo tou vha mbilu ya u konḓelela. Ho tou vha fulufhelo ḽa u fulufhela uri zwi ḓo ḓi luga. Ho tou vha vhana na ndi, ho tou vha vhusiwana, ho tou vha u sa ḓivha na ndi. Muvhulawa hana mano, zwino ndo awela ndo fhumula, malofha anga a ṱavha mukosi mavuni. Vhananga vha lilela mme avho, vhananga vha ḓo ngelelwa, lushaka lu ḓo ngelelwa, ngoho i ḓo bvela khagala. Vhavenḓa vhe naho wa i viela bakoni, mahunguvhu a ḓo i vhona, mulipo wa ngwa ndi ṱhoho yayo. Rest well Linde, rest easy my sister. Nga Advocate Muriel Musedza wa Mbahela Muhotoni. Eḓelani nga mulalo, lindelani Nḓengovhela. South Africa, we love you.
show the whole world we can bring peace in our land. Peace now, later. Bravo 1020 Media, home of passion, determination, and creativity. Kare dzulele zwashu arali vasongo kwameya na luthihi nga zwe ra vha ri tshi khou pfa na u vhona kha vha ḓivhe uri na zwo khakheaho arali vha mutambudzi musi vho vhona zwe vha vhona hafhaḽa ri fulufhela uri zwi ḓo vha zwo amba na vhone ngauri hezwiḽa a zwi khou ṱoḓa interpretation, a zwi khou ṱoḓa ṱhalutshedzo. Fhedzi zwoṱhe zwo no ambiwaho nga vhane vho no amba vho amba MEC na vhaṅwe vharangaphanḓa zwi kha riṋe ro salaho uri ri ita mini u shandukisa dwadze heḽi ḽine ḽa pfhi ndi u tambudza. Fhedzi nṱha ha zwoṱhe ri fulufhela uri o ri sikaho ha hangwi nahone ḓo ri tikedza na vha muṱa zwino musi vhana vha si tshena vhabebi honeha tshilidzi tsha murena tshi vhe na vha muṱa. Vho Rambuwani kha ri kanele phanḓa. Mpho ndi zwa vhukuma u tshi pfa ngane ya vhutshilo heiḽani i vha i khou amba nṋe na vhone ri khuthadzane na vha muṱa. Zwino ri hafha nga tshifhinga hetshi Mpho ri khou ṱuwa ri khou gonya Lwanama ya havho Tugwana avho Tugwana haningei hune ha tshimbilwa nga Mbeleza ine arali ni khou lavhelesa nga tshifhaḽa ndi gai afha phanḓa ndi gai hafha ndi Maranje fhaḽa murahu swika fhaḽa ndi gai ndi Murangoni phanḓa murangoni ndi gai hu tshe Murangoni ha kona u ḓa havho Kennedy Media vhathu Tshivhasa ri nga tshifhinga hetshi hu tshi khou ḓo lila tshikona Mpho ri ḓo vha ri tshi khou humbela musanda vhashu Mulindathavha hangeini ha Buḓeli vho Monyolosi ha Buḓeli musanda vhashu vha tshi khou ḓa nga ngeno phanḓa ri luvhe. Ndi khou nyaga u vhona uri vho vha tshi zwi ḓivha uri ndi malumenga vho Buḓeli vho vha tshi zwi ḓivha a thi zwi ndi khou thoma u pfa zwi vha funa nga maanḓa uri musi ri tshi khou luvha ri luvhe zwi zwa vhukuma ndi zwone ngauri vhunzhi yashu ri ḓo luvha zwa mahodzi kha ri ḓo tou luvha zwa vhukuma iwe ndi sathu luvha nṋe vha tshi ṱangana na nṋe ndi na mea nduvho u bva kale vha soko ri vha zwa R2 so nda khou vha vhudza ndi tshi ai gonye wewe 20 randa ndi nayo vha soko pfa R2 tshifhinga tshoṱhe yo renga i hone kha ri khou ḓi luvha Vho Rambuwani roṱhe ri vhone vhane vha dzhena kha WhatsApp vha sina data vha falini malume ra wana mini Muduru kambe zwi vhiswa nga Muduru